ubwo niba ngibi bitagutunguye wenda ibindi bizagutungura. Uburyo leta ya Iran na Leta Zunze za Amerika mu ihangana ryabo bakomeje gukora ibidasanzwe, buri wese ari kubyibazaho. Nk'uwo Amerika yatangiye kwemera ku karubanda ko gusenya misile zose za Iran byabananiye, ubu barimo kuzemeza yuko Iran igifite ubushobozi buhambaye, Iran ifite imbaraga zidasanzwe, Iran igifite ubushobozi bwo kurasa mu nguni nyinshi ziri mu bigo bya Leta Zunze za Amerika n'abafatanyabikorwa bazo. Ibitandukanye n'ibyo bari batangaje iminsi ishize byavugaga yuko Leta Zunze za Amerika zifite ubushobozi bwose, zarimbuye buri kintu cyose muri Iran. Kuri ubu Iran irimo guhungetwa kuko nta bushobozi na buke ifite kuri Leta Zunze za Amerika ngaho. Ariko baremeje bati urazi se, burya Iran hari utuntu yasigaranye, kandi Iran ifite ubushobozi bwo kuba yagaba igitero. Trump wahise atanga itegeko, reka tubyite gutyo, atanze itegeko rikomeye cyane rigena ibigomba gukorwa. Atanze itegeko ko umuhora wa Hormuz HMS wose ugomba kugotwa cyangwa se ugomba kurindwa ku rwego rukomeye, bakarimbura ubushobozi bwose Iran ifite muri uyu muhora wa Hormuz, kugira ngo isezerano Trump yatanze ku isi atayihaye abanyamerika gusa bigaragare ko ari umwizerwa, bigaragare neza koko ari umugabo uhagarara ku ijambo rye. Icyo yavuze agomba gukorera Iran, niba Iran ikomeje kumusuzugura atigeze abeshya kuko afite ubushobozi bwo kugikora. Gusa amagambo ya Donald Trump bamwe bavuga ko azanye intambara aho kuzana igisubizo, bakavuga yuko azanye isekiza n'itikurwa muri kariya karere ko mu mazi yo mu kigobe cya Persi ndetse na Oman. Binajyanye no kuba no mu isi ishize amagambo nk'ayo yavuze ku kurasa kuri Iran akayashyira mu bikorwa byazanye ibyago biremereye. Kuri ubu rero nimba Donald Trump ibyo atangaje ari byo bigomba gukorwa, n'ubundi benshi babona ko nta cyizere cy'amahoro kirimo, ahubwo intambara ariyo irimo kugaragara, byange bikunde ishobora kuzana ingaruka ziremereye kuri buri muntu. Ibi ngibi ndaje mbigarukeho kamwe ku kandi. Atari byo gusa, ahubwo Iran iteje ubwoba Amerika nyuma kwataka HMS cyangwa se Hormuz. Ubwato bushya bwa Iran bwinjiye muri uyu muhora, bitandukanye ko Leta Zunze za Amerika yari yiteze Iran ko igomba kwitwara. Iran igaragaza ko ifite ubushobozi budasanzwe n'imbaraga za gisirikari, ndetse ifite n'ubwato bwiza cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba bakoresha bagatanga umusaruro mu gihe banganye na Leta Zunze za Amerika. Utiye niko Leta ya Iran bigaragaje, igaragaza ko ifite ubwo bushobozi. Gusa bose icyo bahurizaho ngo nuko abazisi, kuko ingaruka z'intambara zari kugera kuri bari kurwana bonyine, nanjye zangezeho, nawe zakugezeho, n'abandi zabagezeho, kandi arabahombye cyane n'abandi bagihomba. Ari no mpamvu bavuga bati iyi ntambara ikwiye guhagarikwa. Izi mine za Iran ziri mu mazi zifite na za sensors zo gutikura ubwato, Leta Zunze za Amerika zatangiye kuzitinya. Waritse nkaza nkahera akantu kandi mvuga kamwe ku kandi kubiri kuvugwa. Yego urabyemeye, nanjye ngize ntireka ngo ikaze maze tujyane ku musozo. Genda umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande, ikaze. Ibikomeje kuvugwa muri iyi ntambara cyangwa se muri rugamba bikomeje gutungura abantu benshi, bitewe nuko intambara kugira irangire ahubwo yizanira utundi tuntu twayo. Iza bushyashya, iza ari nshya kuruta mbere, ndetse ibyayitangajweho mbere bisa nkaho byoroshye iyo hagize ibindi bitangazo. Muri make iriyuburura, igenda izana amakuru mashya, siko bigaragara. Gusenya misile zose za Iran ngo zananiye Leta Zunze za Amerika ni inkuru yatunguye benshi abayiteze amatwi bamaze kumva Leta Zunze za Amerika z'ubwazo zivuga byinshi ku rugamba bari bashoye kuri Iran n'uburyo rwatanze umusaruro hafi ya ntawo. Ubu rero isuzuma ry'ubutasi rya Amerika ryagaragaje ko Iran ifite ibisasu byinshi bya misile na drone, nubwo hari ibitero byinshi by'intambara. Bigaragaza ko ubushobozi bwayo bw'ibanze mu bya gisirikare bukiri bwinshi cyane, ndavuga ubushobozi bwa Iran. Amakuru aturuka kuri CBS News avuga ko igice kinini cy'ubushobozi bwa misile za Iran nubwo bukomeje gukora, nubwo habaye imirwano yo kuburasa, ibi bizamura nanone urwego rwo gutinya cyane iki gihugu cya Iran, kuko bishobora guteza ikibazo. Ni mu nkuru banditse, ndavuga CBS News, bahaye umutwe uvuga ngo Iran's military more capable than Trump administration acknowledging
bati bashyizeho cyangwa se ayo butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagaragaje ubushobozi bw'imbaraga za Iran. Nk'uko CBS nanone bitangaza, urwego rw'ingabo za Iran ruracyakora kuko systeme z'ingenzi za missile na drones zitangiritse ahubwo zikimeze neza. Yagaragaje kenshi yuko ndavuga CBS ko intege za Iran zigikomeye igishikamye, kandi ari n'urugamba bashatse ko Iran irwana yarurwana umuhenerezo cyangwa se imbimbiko. Iyo raporo yongeraho ko inyinshi cyangwa se byinshi mu bikoresho bya Iran bishobora kuba bihishe mu bwihisho bwo munsi y'ubutaka mu kuzimu, bikagabanyiriza ubushobozi ibitego bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo kurimbura ibikoresho bya leta ya Iran. Kabone nubwo nko gace ka Natanz Investment Complex bagabye igitero gikomeye, bavuga ko ari uko kugabanya ubushobozi bw'ibikoreshwa muri za missile ballistic za Iran kugira ngo hatabaho uburyo buhambaye bwo gutera cyangwa se uburyo bwo gukora igishoka cyose mu buryo bwimbitse, muri make kugira ngo Iran itagera ku mbaraga zabo za missile. Bakoresheje kusuka ibisasu byinshi muri kiriya cyerekezo mu bice byinshi kugira ngo Iran bayice intege. Gusanga ahantu bagenda bagiye bagaba ibitero zabaga ari inzu zo hejuru, Iran ikoresha za maonesho, ubushobozi bwayo bwa Iran bwibereye mu kuzimu. Mbe naho ngaho ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntazigeze zageza ubushobozi bwabo bwo kuba barasa ku gihugu cya Iran. Ari nabyo benshi bavuga yuko nyine byahereye ko bigaragaza ko ubushobozi bwa Iran bukiri bwose. Iran igifite imbaraga nyinshi, Iran ikibitseho ubushobozi bwo kurasa ibisasu byinshi ku ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abafatanyabikorwa bazo, ku buryo bashobora kwisanga mu bwoba bwinshi cyangwa se mu byago byinshi niba bakomeje igikorwa cyo gutera ubwoba Iran. Hirya y'ibyo rero, Perezida w'urukiko rw'ikirenga w'igihugu nyine cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanze burundu raporo ya CBS yangiye ivuga ko Iran igifite ubushobozi bwa gisirikare nyuma y'intambara bayigabyeho. Gusa Minisitiri w'itangazamakuru muri White House Caroline Leavitt yanenze cyane CBS, ashinja urubuga gukorera Iran mu gihe ikomeje gushimangira ko ubuyobozi bufite aho buhuriye n'ubushobozi bwa Iran bwazimye Amerika. Leavitt yanavuze ko igisirikare cya Amerika cyangije cyane inganda z'ingabo za Iran ku buyobozi bwa Donald Trump, ashimangira ingano y'ibitero byakozwe. Avuga yuko nyine bababaje cyane Iran. Donald Trump na Minisitiri w'ingabo Peter Hegseth bombi bagiye bavuga kenshi ku bikorwa bya Amerika mu gihe cy'intambara byatumye gahunda za gisirikare za Iran zisenyuka. Muri make nta bushobozi bukirimo. Ariko Pentagon yari yemeye mbere ko Iran igifite ubushobozi bwo kurasa ibitero bya missile nubwo bangirijwe ubushobozi bwabo ariko bwose butangijwe. Abayobozi ba Amerika nabo kandi bavuze ko ubushobozi bwa Iran bwo gukoresha indege zijya pilote bukomeje kuba ikibazo. Bavuga ko systeme zikomeje gukora ku miyoboro y'ingabo zirwanira mu kirere, aho nyine Amerika yangana nazo ngo bazisenye burundu. Caroline amakuru yatangaje we ku giti cye avuga ku by'uru rugamba bamazemo iminsi, ndetse we anashimagiza ingabo za Donald Trump za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Madame Caroline yahamije avuga yuko Amerika byitwayemo neza kandi insinzi bayibonye ibitandukanye n'ibyo CBS yatangaje. Ati ngo mwayibonye ejo Perezida Trump yatangaje ko yongereye igihe cyo guhagarika imirwano, akomeza kandi atanga ubutumwa ku butegetsi bwangiritse burundu kubera uburakari bukomeye cyane twagabye kuri cya gihugu. Biragaragara ko hari amacakubiri menshi imbere mu gihugu. Iyi ni intambara hagati y'abashyigikiye ikintu mu buryo bufatika muri Iran, kandi Perezida Trump arashaka igisubizo kimwe. Bityo rero mu gihe dutegereje icyo gisubizo hari guhagarika imirwano hamwe n'ibitero bya gisirikari, ariko ibikorwa bya Epic Fury birakomeje kandi inzitizi z'amato mu mazi zikomeje kuba nziza kandi zigenda neza, bagakumira amato yose cyane cyane amato agera ku byambo bya Iraq aho cyangwa ajyayo. Turimo kubacunga burundu, turimo kubabuza ubukungu bwabo binyuze muri iki gikorwa, turimo guhagarika amato yabo. Barimo gutakaza miliyoni 500 z'amadolari ku munsi. Igikorwa cy'amato yuzuye essence ntikiri kugenda neza, ntibashobora kwimura petroli yinjira cyangwa se ngo isohoke. Kwishyura abaturage babo bitewe n'uko ubukungu bwabo bumeze nabi biragoye. Trump yarabahamije. Caroline Leavitt ni umuyobozi w'itangazamakuru muri White House ashimangira ko ingabo za Iran
zakubitiwe ahareba Inzega. Kuri ubu ngubu igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kiri kwitwara neza kandi bari guhombya iki gihugu cya Iran ku rwego rudasanzwe, nko guhamya neza ko Iran ubu nta bushobozi na bukeya igifite nta n'ubwo izabona. Nyamara ku minsi y'ejo bundi abo mubonana abaturage ba Iran bari mu myigaragambyo n'imodoka bihetse bya Misiri birimo kurara amashari kane, nk'ibigaragara neza ko Iran igifite ubushobozi bw'ihangana ritoroshye ku muntu uwo ari we wese wakibeshya ko agiye kwigabaho igitero. Muri make yahura n'uruva gusenya, yahura n'intambara itamworoheye, kuko Iran nayo ivuga yuko yihagazeho neza cyane, ifite ubushobozi bwo kuba yakwataka inguni nyinshi. Iran ubushobozi bwabo bwa Misiri nanone bamwe hashimangiye cyane ko bushobora kugira n'ingaruka ku bindi bihugu. Ni ku itariki 21 Mata ishami rishinzwe muri batwara rya Kisilamu rya Iran ryagaragaje ibisasu bya Misiri byinshi mu mijyi myinshi ya Iran, bigaragaza ko igihugu gishyira imbere intwaro za Misiri zacyo mu gihe cy'intambara iri kuba. Imyigaragambyo yabereye muri Tehran, Kermani ndetse na Raqq amasaha make mbere y'uko Perezida Donald Trump atangaza ko arimo gutanga amasezerano y'amahoro ndetse yifuza ko intambara yahagarikwa cyangwa se igihe cyo guhagarikwa kwa gikongererwa igihe. 21 Mata Iran International yatangaje ko ibyo byerekanwaga bya Misiri byabereye mu gihe hari habayeho guhagarara mu biganiro bitaziguye, ibivugwa nk'itangazo rya politike kimwe nuko ari itangazo rya gisirikare. Amashusho yasangiwe n'itangazamakuru rya leta ya Iran yagaragaje ko ibisasu bya Misiri byakwirakwizwaga mu buryo bwihuse kandi barimo kubibyina imbere mu duce tw'abaturage no mu mijyi, bigatanga ishusho y'uko ibikoresho by'intambara bikomeye cyane bikimeze neza mu gihugu cya Iran. Abantu benshi bagaragaye bazunguza amabendera ya Iran, baririmba amagambo yo kwanga ubutegetsi bw'Abanyamerika ndetse n'Abanyayisiraheli, baturupfu ku Abanyamerika, urupfu kuri Isiraheli. Binatewe kandi no kuba amagambo akomeje kuyavuga, abari aho banavuza amagambo ashima ingabo za Iran ndetse basaba ko habaho ibikorwa byo kurwanya Isiraheli, bigaragaza ko amarangamutima yo mu gihugu akomeje gushyigikira cyane ubwitange bw'ingabo za IRGC. Amabendera ya Hezbollah yagaragaye ahantu henshi mu gihe cy'imyigaragambyo, bigaragaza uburyo Iran ishyigikiye cyangwa se Iran bashyigikiye Hezbollah muri Lebanon. Mu nama yabereye i Tehran kandi Misiri uburyo bwo kurinda igihugu cyabo bakoresha Misiri byongeye kuvugwaho ndetse bagaragaza ko afite ubwo bushobozi bukomeye, kandi baje kwemeza yuko mu gihe abaturage ba Iran basabye IRGC kugira icyo ikora, IRGC itazatindiganya. Mu kindi gice cya Tehran, Misiri ya Khorramshahr nayo yashyize ahagaragara n'itangazamakuru rya leta rikoresha amashusho kugira ngo bigaragaze uburyo bwo kugera ku mwanzi wa mu buryo bworoshye. Ishusho yashyizwe kuri imwe muri aya makuru bako yagaragaje ikintu gishobora gutungura abantu, maze iyo Misiri bayita Las Gas. Bavuga ko bashaka kwataka ikigo cyo muri Qatar gikora petrol, bagaragaza ko ibikorwa by'ingufu bishobora kuba byakitabwaho mu gihe babongeye kuba confrontation ndetse guhangana. Ibyerekana kandi nk'ibigize gahunda y'imirwano mushyashya ushobora gutangira mu minsi iri imbere, nyuma y'ibimaze igihe kinini byari birimo kuba, aho leta ya Iran n'ubundi yagiye igaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo yabaye nyirabayazana w'ibi byinshi kandi ikaba ari nayo nkomoko y'intambara. Twe turabere, so twatangije intambara yatangije Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump yabategetse ingabo ze kugota amazi ya Hormuz. Igisubizo ni kuko Iran kuri ubu ngubu kuvugwa yuko ngo amato yabo agomba kugotwa nyuma yuko ihangana rikomeje kandi ririmo kuba cyane mu mbaraga muri aya masezerano amaze igihe kinini yo guhagarika imirwano, ngagomba kuzana ituze mu karere. Umugambi w'ibanga w'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo kurinda no kugenzura Hormuz washyizwe ahagaragara ku mugaragaro ku 23 Mata, ushyira ahagaragara ingamba za Amerika nk'uko raporo iherutse gutangazwa ibivuga. Amerika ngirimo gutegura gahunda zuzuye z'ibitero by'ubutabazi ngo bigaragara ku bitero bikorwa ku mato bikozwe n'ingabo za Iran mu buryo bw'uburinzi hirya no hino rero mu muyoboro wa Hormuz. Amerika ishaka kuzanamo ubwato bushya ndetse n'abasirikare benshi. Ingabo mu mazi za Amerika zishyize imbaraga mu gushakisha amayeri yo guhagarika ibitero byose bikomeye bya Iran biri mu nzira ya Hormuz. Biteguye kandi guhita batangira gukora mu gihe ukuri kw'ibintu gukomeje guhindagurika ndetse n'amakimbirane akaba akomeje kwiyongera nk'uko bigaragara. Igisirikare cya Amerika kirimo gushyira imbaraga cyane kurwanya intwaro zose za Iran, harimo ibisasu byo mu mazi
cyangwa se za mine zo mu mazi bizihishe, amato agaba ibitero n'izindi ntwaro zitandukanye zigezweho zigenewe guteza akaduruvayo mu mazi Amerika yagiye kuhagararamo. Ibisobanuro birambuye ku mishinga ya Donald Trump yavuzwe byatangajwe bwa mbere mu kiganiro cya CNN ya 23 Mata, nk'uko byemejwe kandi bikanagaragazwa n'isoko yizewe ya Iran International yageze inkuru ku bantu benshi ku isi. Muri iryo tangazo ryatangajwe n'umwe mu banyamakuru bo kuri CNN cyangwa se yavugiye kuri CNN, yagaragaje ko Donald Trump umugambi afite ari uwo gukumira Hormuz ndetse akavanamo ingabo zose za leta ya Iran. Iri ni itangazo rye. Niyitwa Zachary Cohen wo kuri CNN yagize ati ayozi bagisikari b'Amerika barimo gutegura gahunda nshya zo kwibasira ubushobozi bwa Iran mu nzira ya Hormuz. Mu gihe amasezerano yo guhagarika intambara na Iran aramutse asenyutse, amakuru menshi nikambwira ubundi buryo kwibasira abayobozi b'ingabo za Iran ku giti cyabo n'abandi bizabuzana by'umutekano. Abayobozi ba Amerika bemeza ko barimo kubangamira ibiganiro. N'amagambo yavuzwe n'uyu Zachary Cohen uvuze ko Leta Zunze za Amerika zo gushaka uburyo zakibasira abanya-Iran ndetse n'ibigo bitandukanye bya Iran, hari ingabo za Iran n'ari ibikoresho bya ingabo za Iran, kugira ngo bashyireho icyo bitabo ubwitonzi bukomeye no guhagarika abantu batera amahoro make mu karere muri rusange. Ibi bivugwa ariko kandi gushyirwa mu bikorwa kwabyo bamwe bahera ko bavuga yuko bishobora kuzana nanone akandi kaga gakomeye, ibindi bizago bidasanzwe mu buryo bw'imbaraga. Hari ibintu bitatu ngira ngo utekereze. Icya mbere, Leta Zunze za Amerika zaje mu Hormuz ku gitugu cyangwa se kugituna batumvikanye na Iran kuri icyo cyemezo. Iran yahise ivuga neza ko kuza gukumira amato yayo atuka mu Hormuz bashyize uburinzi bwabo mu mazi ya Oman bitaraza kwihanganirwa na leta ya Iran, ndetse uzahirahira akaza mu Hormuz we azabizira. Bwato bwose bw'intambara buzabikinagira ukaza kwerekeza muri Hormuz, Iran yavuze ko izabumanyagura nta gutindiganya ndetse no gutinda mu makorosi. Nta burenganzira afite bwo kugera muri Hormuz. Nimba Leta Zunze za Amerika irenze kuri iryo tegeko bakinjira mu Hormuz, Iran iti twe tuzahangana nabo, ntabwo tuzabashyira impuhwe, ahubwo kazaba kaga gakomeye cyane kuri bo, rizabihangana ritoroshye cyane kuri bo. Bazaba biyemeje ibyo batazi ko bishobora kubagiraho ingaruka. Bakwiriye kumenya neza ko Iran turimo gucunga buri kintu cyose. N'amagambo atangajwe na Iran avuga neza ko muri amahoro Hormuz hashobora kuzagwa umuntu niba Leta Zunze za Amerika zikomeje gushaka kwataka ku karere. Byabaye kandi nyuma y'amagambo atangajwe na Leta Zunze za Amerika yavugaga ko Amerika iri gupanga uburyo yatangiza igitero kitoroshye ku butaka bwa Iran inyuze muri Hormuz, cyane cyane bashaka kujya gufata ikirwa cya Karge, kimwe mu birwa bikomeye cyane bifite umutungo mwinshi ku isi wa petrol. Leta Zunze za Amerika kavuga ko zifuza kwigarurira kino kirwa maze ngo kibyaze umusaruro mu gucukura petrol yabo bakayijyana iwabo nk'uko petrol yo muri Venezuela bari kuyijyana. Gusa Iran yavuze neza yuko nyiranzikora ari bo wakora ibyo ngibyo, ibyago bikomeye ari byo babona mu gihe bagerageje gukora igikorwa gisa nka gutyo gifite imiterere imeze gutyo. Muri make Amerika yabikoze ishyano, yabayikururiye ishyano riremereye ku buryo butazigera na rimwe bwibagirana mu isi. Baba bakoze ibintu bibi cyane batazigira byibagirana ko babikoze. Ibi ngibi byabazanira ingaruka nyinshi ndetse n'ibyago byinshi. Iran ikemeza yuko ibyo ngibyo bitakunda, ariko mu mato ya Iran harimo amata akomeye cyane. Mu mazi ya Hormuz bashyizemo imbogamizi. Kuri ubu ngubu ntibavuga ko zoreye Leta Zunze za Amerika ishwida, basa no batangiye kuyamanika bati amazi biratunaniye. Mu bishyamirane bw'imirwano, ingabo zigana mu mazi za IRGC zajyanye ubwato bunini bw'intambara butwarwa n'ingabo za Iran, mu gihe ingabo zirwana mu mazi za Amerika zageragezaga kubufata mu nyanja ya Oman. Aba barabutwara bita burengarenga. Bwari ubwato bwa rutura bwa gisirikari Amerika yagiye gufata bwa Iran, bayobwaho bunyuze nk'umurabyo. N'ubwato bushya bwagejejwe mu mazi nk'uko First News bivuga. Ubwato bunini bw'intambara bw'abanya-Iran bwari butwaye imizigo ya gisirikari, bivuga ko bwari bunaherekejwe n'ingabo zifite amato mato bwatambutse bunyura mu nyanja ya Oman buherekejwe, ariko bunaherekeje ubundi bwato bunini butwaye imizigo. Bagerageje kukubikumira bikozwe n'igisirikare cya Leta Zunze za Amerika, ariko Iran yiyemeje guhangana n'igitutu cy'ingabo za Leta Zunze za Amerika zirwana mu mazi banga ubusabe bwabo.
bibaye nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gukaza imipaka yazo mu mazi mu bice bikomeye kugira ngo ubwato bwose buje budafite uburenganzira babukumire. Gusa ariko kuri ubu ngubu Iran yagaragaje neza ko ishobora gutambuka kandi afite ubwoba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batera hejuru bagahangana. Iminsi mike mbere yaho ingabo za Amerika zafashe ubwato bwari bufite ibendera rya Iran maze zinjiramo nyuma y'ibyo abategetsi bavuze ko ari ukwirengagiza umuburo kandi mu gikorwa kigaragaza ko Washington ikomeje kwitwara nabi muri ako karere. Muri make babangamira ng'abantu banze kumvira umuburo wabo. Ariko iterambere rakomeye cyane rituruka ku makuru y'ubutasi avuga ko Iran yohereje ibindi bimine byo mazi muri Hormuz, igikorwa kibangamiye imwe mu nzira z'ingenzi cyane zo gutwara petroli ku isi kandi bigatera ubwoba bw'uburyo petroli ishobora kubura mu isi maze ibiciro bikazamuka. Ngo Iran yongeye kuroha ibindi bya mine byinshi uruvunganzoka uruhumbirajana muri aya mazi. Kandi kibabaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimeze nk'umuswa kwibuye ntibashobora guhangana n'izi mine no kuzitegura nago babizi, ndetse baravuze ngo hari na Iran bazitazi kubitegura. What? Mu gusubiza Donald Trump yatanze amabwiriza akarise ategeka ingabo za Amerika zigana mu mazi kurwanya no gusenya amato yose akekwa gutega ibisasu bya mine. Avuga ko nta gushidikanya hazabaho guhagarika iterabwoba ndetse no kwemeza ko ibikorwa byo gukuraho ibisasu birimo kongerwa mu muhora Hormuz bizagerwaho. Donald Trump ati nzi neza ko ibi tuzabigeraho, amato yose agatambuka mu ituze. Mu gihe nyine ngo Amerika izaba imaze gukumira burundu ibi birombe cyangwa se bya mine Iran inaga muri aya mazi. Nimba ari ikintu ngo Iran bahimisha cyane ku rwego rukomeye ni igikorwa kimwe rukumbi. Umuhora Hormuz mu gihe Iran ugenzura ifitemo abasirikare benshi, Amerika nayo ikavuga ko igomba gukumira ubwato buturuka hirya. Iran yavuze yuko niba Amerika ikumiriye ubwato bwayo, ikumira ubwato bwa Iran nyine, buryo nta bwato bwa Iran bugomba gutambuka, buryo nyine ubwato bwa Iran bwose bugomba guhagarara. Amerika nayo itazigira ibona ubwato buturuka mu kigobe cy'abaperesi bazaniye ubwato cyangwa se bazaniye inkunga igihugu cyangwa se bazaniye ibicuruzwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa babo, nta bwato buzaharenga. Muri ubwo buryo bwo guhagarika ubwo bwato niyo izi za mine zo mu mazi zongerewe na Iran kugira ngo ubwato bwose butambutse kuturitsa bibi byaba byoroshye. Ikibazo izi za mine bisaba kugira ngo ukandagireho, oya ni mine unyura hejuru gusa waves cyangwa se umuvumba w'ubwato bwawo ukagenda ugakora kuri za mine ziri hepfo yongiye ku ndiba, maze mine zigahita zikumva ako kanya nk'uko ubibona aho ngaho, zamara kukumva bitewe na za waves zimaze kugera kuri ubwo bwato turi bigahita bizamuka bikaguturikana. Ibi ngibi bikaba biteye inkeke cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na cyane ko kuzitegura batabizi. Izi mine zose zikaba ari zashyizwemo na Iran, zifite uburyo zizamukira ku mugozi cyazigenaga kwita ku bwato. Ari nabyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga yuko Iran yabikoreye ubwede kandi izi neza ko bizagira ingaruka ku bukungu bw'isi yose. Nyamara kandi nanone izi mine kugira ngo zitarimbura ubwato Iran ihuruhushya nuko Iran iba yakubwiye ahantu ugomba kunyura metero ziri ukagenda wigengesereye nkuko babivuze, ubaza aho za mine zabo ziba ziri, naho upuye guhungiye ukagenda wirukanka zidaguturikana. Gusa naho ngaho bunyuze ntago uko mine ziba zidahari ishwe, ahubwo ngo zirimo moko abiri. Hari mine zindi zirimo zigenzurwa na GPS Telecommand ya Iran ku buryo badashatse kuguturitsa barakuri kugatambuka, ariko iyo wasuzuguye batanashaka kukurasaho izi mine zabo zikoreshwa na GPS ndetse na Telecommand yabo ubwabo bakandaho, maze ubundi nyine rugahana inkoyoyo. Bisa kugira ngo bubahe Leta ya Iran olingate ubyange se cyangwa bizemere. Ariko ikibazo nkubaza, Iran iki kibaye rishaka ko bayiha Amerika izakiha koko? Amerika yemera isuzugurike igaragara neza ko gutsinda Iran biyinaniye, maze ivuga iti banya Iran muri ba big boss mukomeza akazi, nge namwe kategereza iki minsi imbere hishe. Gusa icyo nzi cyo ni kimwe, isaha ihite ndiza umunsi ugashirunduza, icyumwe kigahita ikindi kiza no kwezi gutyo tuzajya tumenya uko bucya bwira, zamenya ibiri kujya mbere. Ndumungu wa Kamanzi Rwanda, gushimye cyane ko buri munsi tubana, wakanze sabone cyangwa subscribe muri uyu muyoboro mushya wacu, kandi nizeye ko tuzongera kumuyobora umugari wagutse cyane. Ibihe byiza, shalom.